và nối gam tina ku kichate ho zosi na bon chaw vini thap pha el ha October ni sim som ni lego Sunday ni khuin zong ni thlat so ngai ki hi ti thu so ngai taw hi ti United States of America USA President Donald Trump in zani Saturday ni khuchon Gaza Strip gam sungam Hamas tinui mi ho ginan bolin Hamas tinui mi hon Israel mi ho Thilong gang ta an hin pedo dingo hitin a het sai na hi Izem tia Thilong hon hin pedo lo wa hi le God na sangta kipiding hi wetin gina bolin hi Hamas tinui mi hon Thilong hin pedo hi agoma somlenga hitan Israel mi ho Thilong somle thum hin pedo dingo kiwat na la ya hi chuchi Thilong somle thum hola ni cho USA mile sahina American citizenship ne hiloni Thilong ho zo si umna het so lo hidanin Hamas sinui mi hon phongdo vien chuchi Israel mi ho Thilong ho zo si lado hinadinga Phat lut na laiding hitin Hamas sinui mi hon an phongdo vinahi aji chu hi chi Israel mi ho Thilong ho hi Hamas sinui mi hon ki Vietnam manding Israel government cho blackmail bong a mancha ding nom hiuvi Hamas sinui mi hon chuchi Israel mi ho Thilong ho cho a boncha hin pi do na ding vien USA President Donald Trump in Nidan somli liget sung Phat an tepin jingchana Thilong hin pi do te ding vien gina bolin hi Israel mi ho Thilong leiku in achim khum loi chule building in achim khum loi hi ji chun chuchi mi Thilong ho hold on ding chun Egypt government in misin lin ta hole no tong ding ho so lu thein dinga Israel government hinga phalna thu mucho Israel government in san pe utok ronchon Egypt government in mesin hole mi hon solu taw vinahi Hamas inui mi hon mi Thilong ni cho a hin pe do kiding hidanin Israel government in thu zawin Hamas inui mi hon chuchi Israel mi ho Thilong ni cho a hin pe do diwin a ki sei na hi Russia le Ukraine gal su beina ding chon United States of America USA in pan saten alajing vin a hin la Russia in adin mun a khelo je vin kyauna machal thei ta pona hi USA President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin in Hungary gam sunga kyauna nei ding a go thoncho Donald Trump in phachom dinga a kel lo ji chon meeting nei ding zong a go ta pona hi Russia government noya Ukraine gal chung changa chamthu saya pang Kirill Dmitriev in zanimasa Friday le Saturday ni khochon USA palai US Special Envoy Steve Witkoff an ki Olympian tuni kho Sunday ni kho azong aki hopi god hidanin zong ki seye Russia te palai Kirill Dmitriev in seina chan Russia le Ukraine ga la ki hla na omding kon cha hitai Ukraine President Volodymyr Zelensky in zong USA President Donald Trump in an po do chamthu seina dinga tule to Russia sipai hole Ukraine sipai hon ato phana mun hocho besa ne ding din khana ne ya peace talks ne ding anop to khilhon chon Russia le Ukraine in US panna Ukraine gal chung changa chamthu ase khom thon ding khakin em vetin Kirill Dmitriev in phongdoi na hi Ukraine President Zelensky in adin mun masa chon Ukraine gam sunga kona Russia sipai ho abon chawa ki tol do masaw hen anati hin ahin la tun wang galmun frontline ato phana mun hocho ato pha denova chamthu seiling nom hitan gale tol ki chaina khat theitan te thin akinep na thu ho ama pan ahin phongdoi na hi Russia and Ukraine gam sunga bulu naw chunga US government in Russia te thautui company lin pente ni cho god na pi o hi thulela hi chana pha nung ge in zong Russia President Vladimir Putin in US President Donald Trump cho Ukraine gal su beina ding chungchang thu a ki hona nei pi ding nom na lai hi dan thu ho cho Russia palai Kirill Dmitriev in phongdoi na hi a hin la lam kai te ni ki hona ding to gon cho vai ge zep na lai ding hi tin ama pan phongdoi na hi Malaysia gamsung Kuala Lumpur khopi sunga zani Saturday ni khochon Association of Southeast Asian Nations ASEAN kona foreign ministers hon kyo khomna na nei vinahi chuchi Association of Southeast Asian Nations ASEAN meeting cho Muhammad Hassan in analam kayin Association of Southeast Asian Nations ASEAN member ho chenagam sunga sabnel monom na ding chungchang thu hon sei khomu vinahi asom li le sagi ve channa ASEAN summit cho October ni sim som ni le gup tu ni khuchon an ki panin October ni sim som ni le ge chan chi hlading hi chuchi kin gona pangding chon Association of Southeast Asian Nations ASEAN vai pohon Myanmar coup leader Minong Laing an ko pho vien Myanmar junta vai po ho tha khelin isopio hau khan sum Myanmar junta government noya Ministry of Foreign Affairs a permanent secretary zo cho meeting a chona ko vien
politics to kimat na nilo civil servant hi na in an ko vina hi Association of Southeast Asian Nations ASEAN Foreign Minister Son Sunday ni khu tu ni khu meeting ani na vachun meeting chairman an hi Malaysia Foreign Minister Muhammad Hassanin Myanmar junta ho hingange nan bolin Myanmar gam sunga kuna online aki hepla an ho ki bol ho zo si cho anga asa an ding vin tep na bolin sule Myanmar gam sunga cham na lemo na om na dinga 5-point consensus kiti ASEAN gam vai pu hon an pu do cho junta vai pu hon chi hla pin ding win nge na bolin hi sule Myanmar junta government in mitham ho chunga khan se na nei ho nga na ding ule aung hlung ning December ni sim som ni liget ni khoa junta hon Myanmar gam sunga election nei ding a go hi ASEAN kiloi khom nen ki kha the hi lo zi hin chuchi election chu thing thok ta le Myanmar gam sung mi pi ho zo si hu ma abol ding ngai hi tin Malaysia Foreign Minister chule meeting chairman Muhammad Hassan in phongdo in hi Association of Southeast Asian Nations ASEAN kiloi khom na a panate dinga East Timorin kum som le li sung 14 years ain ngai tu nung vien October ni sim som ni le gup tu ni khutsun ASEAN kiloi khom na member khat hiding in la lu na nei taw vina hi chuto kilon chun meeting a chun East Timor president Sanana Gusmao Zongcho chuchi ASEAN summit a chun apangta na hi East Timor hi Indonesia kuna United Nations panlan zala Christian Hochenagam sungchu chamthatna independence an pi hi Indonesian chuchi East Timor gam sungcho sangkhat jako som sagel gup akona sangni le khat chancho na to phaw hi East Timor hi min choma Timor Leste kitin sule official record achun Democratic Republic of Timor Leste kiti ahin 99.53% Christian hiwin population hi laksom le thumle sang som li lekha di chet hiwin agam sung hi Manpur sanga neu zo Manpur state ke khat sanga linjet bo hi ASEAN kiloi khom na hi sangkhat jako som ublesagi kuma gamnga in an phudo hitan aum chal pe en tu hin East Timor panin gam som le khat athing taw vin hi tuma sanga Thailand le Cambodia ki do na wachun mi som li valin thinan to vin mi lathum wal galjam solo vin hi Thailand le Cambodia ki ka a ceasefire chungchang thu ho USA President Donald Trump panin sei thaw vin hi chutia Thailand le Cambodia ki ka a ceasefire rom na dinga Donald Trump in panalan chunga Cambodia Prime Minister Hun Manedin USA President Donald Trump cho Nobel Peace Prize muding in nominate abol kitan hi tukum sang ni le som ni lenga kum sunga Nobel Peace Prize muding hola a nominate an kibol hola achun USA President Donald Trump zong na pangin ahin la Nobel Peace Prize na muzo pu na hi sang ni le som ni lenga kum sunga USA President Donald Trump nominated and bol hotcho Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Armenia Prime Minister Nikol Pashinyan Azerbaijan President Ilham Aliyev chule Malta Foreign Minister Chukidle Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif follow hiwi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha